entero betevape, oreja etemimpo Adela Martínez Osuna. Y Alicia Elizabeth Aguilera. Voy a seguir irundu jabewa. Ko ahora pero güero en viapo, caso no me urejewa. Shawaru pindo yero arejewa. Unda yeko hikwei tu pase ha José maemo. Hetama iko hikwei tu pase rewa setema. Imembu poteite voika tu ha otopasa pu ahikwei. Ivira mata ne ponaba. Tape ikepe ha upe mano oputa upe va wipe. Yekora kae. José neikatui. Ojuputu howe oyapo hawa tu pasume. Hongarami upe marondaye oñesu iviraguýpe ha ipy'aiteguive ojerure ñande járape ohupytymi hag̃ua yvyrarogue ha upe riremi nde ñandeko ojero'a yvyra ha'eño upe maro José oipyhy oipe'a heta porã ha ojapo hog̃arakuéra ha yvyraroguégui upe ogueruva'ekue tupãsy imemby ha upéicha rupi ko hína ko'ag̃aite peve opyta pindo jero'a. Che amombe'úta ñandéve Pombéro rehegua. Pombéro ha'e peteĩ karai karape guasúva hague guasu osẽva pyharekue. Ha'e oha'ã ryguasu ra'y oturuñe'ẽ ha avei oĩ omoĩva chupe tatakuápe guaripola, cigarro, oñembosocio hese hikuái katuete ka'apyhare omoĩ chupe. Osẽ jave ha'e otopa ogueraha imba'erã upéva. Ha ija'e'ỹvare katu omondýi térã ogueraha avei. Péva ha'e ore ko árape ore rembiapo roguerúva.